Hey kan party mi le sa te poina min zo fo chu MC Wat number 6 by election tun ma zong a party kan lo elpui ve ber thin emanep te ne na kan tho ho chung chang hi min zo thina tu kina voinia thu ka soidona wangin kan president Kolkata medical check up akal kazuk phone tối tê tal han soifia về thain ka khia ka ti ani in soifia dan tur ten thuron tak tak te min lo pe hey india ram politics hian thil theng thei lo tak tak hi om lo ani politics ton riat nei tam tak te po in han ngai tua ula india ram politics hian thil theng ngai lo ma se tu nuwa theng tam tak omani chung zinga mak deu mai pakhat chu BJP le JDU NDA an thok dun hi ani ideology sang lak ania he party pani hi BJP te chu rightist party ti riat ania JDU chu right left party ganti Congress center right center left anti ania JDU hi Congress centrist party ti ania so socialist whole communist party ho hi leftist kantia JDU hian Congress lampang manifesto pola leftist socialist policy apol boka chu tianga ideology sang lak party pati po chu national level BJP tenen tuna NDA an thok ho mek ani India kanti trangrual pola po hian policy in ang lo tak party som ni vel kan la thok ho mek ani tiang chuan tu na hian Mizoram tual chung sarkar kan nei ho chu Aizawl Municipal Corporation Lunglei Municipal Corporation Autonomous District Council pathum Village Council le Local Council te hi tual chung sarkar kanti te chu anni tuna emnep te ne na kan tho ho na hi tual chung sarkar chu ta po wat number 6 by election om tura kan thok ho ani ta chuan kan do athumun ringot awanga thok ho kan la ni lo ta chewa hun lo taka wat number 6 corporator bujon zo sang lian ralte aboral awangin ma chop te ti lo tling turin anu pui hian he wat number 6 corporator mo phurna hi ron la sela tia kan ho tu ten that taka in biak remna an nei awanga thok ho thei chu kan ni modern politics and government ziak tu Alan Arbola American political scientist langsar tak ani Alan Arbola soi chu politics laimu chu in ngei lo na le in biak rem ton hi ani ati MNF ten hian ram siam that na konga ngai dan in an lo na tam tak nei maila hun lo taka corporator boral ta pujon zo sang ni ralte ma chop te hi anu puin han chun zom se ti du thum hun kan nei awang zokin Ward number 6 by election hian
MNF tenen kan thok khowa Ward number 6 voter zong tan hena kangen du chu ZMP candidate an vote lin hian ZPM candidate an vote lin hian AMC sarkar in thak don lo angain akal mup thau don ani ma se mipui candidate pilalrin feli pima feli kan vote lin ero ezo chuan change danglam na a theng thei ani AMC sarkar in thak pha don chuang lova ma se pima feli kan vote lin chuan AMC tharhui mangin a pasal hun lo taka boral ta ma chop te kha ti hlo tlingin Ward number 6 chunga danglam na change pima fel hian a then tir thei don ani chowang chowan mipui candidate bilal rin feli congress le MNF candidate hi Ward number 6 voter zong ina ngai tua na uluk tak senga min lo vote sak turin kan ngen cheu ani ten ka soile du chu Mizoram siam thutur hian political party te hi kan in siam that masak angai he thili tu lai chu ril ru hian alu ngut mai party chunga pian tharna masalova ZPM 10 sarkar na an pong lak awangin mipui 10 sarkar tha kan nei chuang silova rorel na dikle rorel na tha min pe thai tu tur sarkar tha din tur chuan political party chunga hian in siam tharna a thenangai he thil ti poimo khop mai ram dang tengai tu chuan Mizoram hian political party kan ti hi kan bel riat lai khop mai April sangkha zakua somli paruka Mizoram political party masaber din ania khati hun laya Mizo union suai tu tam takka khothang zirna kalphung kanti Western education system nuaya lekhazir chuak te ania khothang zirna ina angai poimo chu mipui sarkar democratic government din te mipui dikna le chanvo hum hal sak tlat te ten mipui tetana zalen na pek te hi khothang education kalphung ina aken tel tlat ani kumtam tak liam to in khati hun laya Mizo lal te nen khan in subuai buain tun hun lo theng in Mizoram politics thil thleng tam tak om to chungin kan politician masa te khan ro rel na dik le thra pe thai tu tur sarkar thadin hi Mizo union hun lai ata to kha antum ngar ani political party pakhaten kan politician basa te khan eng ma Mizo mi puite hi pek an nei lo ti in nasa takin chir the thin ma sela sarkar tha din tura kan politics kong zo hi
tộp chín này lầu công bùi anh ấy à sarkar tra trong những sarkar tra dọc bezel thầy tur hiền political party te hi kan in siam that angai that ni kan phuai tu masa te ton thenga an malak dan ka lom ve em thin chu Mizoram le nam him tok chia zelin mason hi min local pui lat ani party worker du tho zualten state dang mason te min te khena Tripura ming te an lama Sikkim ming te an lama state sang mason na lo khen to dan an lama ma se khang state ta khan aram leilu fa te chu chim ralin an si ani Mizoram chuan ram him na le kan sa ko him na le mason na te hi an local rual til zel wangin ton thlengin chim ral lovin mason na kong zo chungin kan hruai tu masa te khan he politics kong hi min lo zo pui ani tu tiang chuan du tho thakin thang thar politician ten Mizoram mason na le state dang mason na khai kin thin ma se ke ni ina chuang taka kan soi ve thei chu kan ram le nam alahim ram le nam ahim lo chuan mason nei eng ti na ma alo ni lo ni ti hi kan then se da tang po hian ke ni hian zir tu chiang tak kan nei ani chú kan suai tu masa te min lo suai dan chun zam zel thei tur chuan le khovel thang zel mila maso na le ram le nam him na kal rual pui thei zel tur chuan political party te hi kan in siam rem angai ani English mithiam Edmund Burke ten political party an silfia dana chuan political party chu mi eng mozat in hlom khom ten chang rual ram le nam that na tura du thu mon an nei te an ti hlo thlin na pol ti hlo thlin an tum na pol hi political party ani anti political scientist lar tak Harold J. Lasky poin political party chu lian emo ate emo mi emo zat in lom khom ten zenei le mu mal taka dan le mi pui hriat pui nge ya in than na manga sarkar an siam tum na pol hi political party chuan ni chong mi thiam ta hril fia na tang po chuan political party chu ram le nam da masatur pol ani tlat ani sarkar siam tura abe na konga hian ram le nam ada masak theina tur chuan political party chunga khan vote based politician ain value based politician an tam zok alangai fo ani tuna political party then khatita zoram mi pui tan re na min pek chu value based politician ten nilovin voter ten eng po soila kati lo tin thei le chuan lo tur po soila min vote don phot chuan ti thin vote based politician kan tam awangin tuna hian Mizoram sarkar in real boldan hi kan zan kalek tamayani achung had lip se tak phei chuan he en chin sarkar hi achiri em ani tu tiang chuan
voin nia hian ke ni congress po hian ramle nam siam that na turatana kan kong zo top chin nei lo hi kan la zo zel do na wangin khovel thang zel milin mi pui ramle nam te him na ngai poimo chung sia maso na kalpui thei tura kan in buat sai hi apoimo perin gashia ani nakina kan thi huna kan chan chin te zia kin la sem don emile voi thum matling zon voi rukatling zon ti aya mi puin an ngai hlut chu emile minister adi chungin ramle nam tan sul nu ro pui tak heng te hi anu chia ti te hi cái mà ni min vui ni mi pui lo kal khom te chia tur te hi politician te hian nut chia tur hian he in ti siak na tha hi i beizel teng u ti in Mizoram kan politician pui te kan som ani mi pui te po hian le lama chuan sarkar hi chik taka kan en angain kashia ZPM advisor pakhat chuan man ni athua soya mi pui te phun thom kan shelo anti an lal to li tu tui tak ngial po an sem rual thei lo awanga ai zol mi pui phun thom po an se thei to lo ni an benga fakna ri lir an se to wa tui ringot po sem rual thei lo sarkar laka mi pui phun ri te po hi beng an lo hup san tamai mi ti hi ka zona ani ni ti da kan thil mu le riat te le sarkar kalphung hi kan en mil thia manga in ka ria eng wangin nge sarkar kal to te hun lai aya power supply kan mu chiat ti te hi kan zo kai na zot ngai eng wangin nge congress hun lai aya tui supply hi kan mu chiat kan in zot ngai eng wangin nge congress hun lai aya Mizoram sum le pai din hun hi alo chiat ta heng zong kan tor na hi thutluk na siam thei tu minister ten an ngai tha wang ani theya an ngai sak lo wang ani theya an ngai na an hriat lo wang ani theya chutiang har san da sukiang thei tur chuan Congress party hian thei top i chu azelang u Congress ministry kal to kha Mizoram ina sarkar a hron to zinga sarkar thaber ani mai ringot lova Congress hi Mizoram ro rel tura pathian in hun apek rei ngam ber party kan ni haya chuan om kati ren liam do la khan ban ni soya he thu hi ron soy ni chu pastor pension ten khatiang zong khan min ron chut pui dai ni chu Congress party hi pathianin Mizoram ro rel tura hun na pek reingam ber party in ni min ti ani chu ke mani ka in soi na ani lo ton kum som pang chung hian ton kum som pang chung hian ingai tu ale tang u Congress in kum som ro rel na kan changa MNF in kum som ro rel na chang tura ani ngai lai kum nga an tla dop mai ni chak tura ani ngai wang lai takin saski anti cheng vai bel chetel ne na
election an machon lain an tladop mai an chutiang chutuna hian kan ZPM en chin sarkar kan ron mek ina machon turani soi tur tam tak oma en chin sarkar chung chang ka soi main mithiam te zoram mithiam te tan ngin na kasiam du challenge kasiam du ani Mizoram politics hian mithiam anga industria ramlen ham veimi value based politician kan mamo em ani chung mi ta chu ram riwat in amamo lawa political party te po hian kan mamo ni political party te hi democracy chung chuan kan don sarkar da siam tu berpo political party kan la nizel don chuan political party chunga chuan inti siak na te a zel don kan mithiam te hian hei hi hlau su politics si huai sen takin ron lu chil teu politics chu mi huai sen te tual chai na mun ani Mizoram politics siam thaturin huai sen taka politics si an ron lu chilangai in ron lu chilangai in ron lu chilngam lova politics si midang te lu na tur chawa in ngai chuan politics si midang te lu na tur chawa mithiam ten in ngai chuan ramin ma ason lo chana mo in purve lali suapian ma dai khan Greek mything Plato chuan ti hian alo soitoa politics sa kan tel du lo awanga hrem na kan to chu keima ni aya mol zok te ro la nuaya kan don tini kan mithiam ten politics in ron lu chil lo awangin in beise aya chia sarkar petu cheu ZPM en chin sarkar hi kan ron mek ani lomi Daniela bunga kaden chuan lal bel sazaran ami ro pui sang khatetan ruai ro pui tak athe saka apa lal debuk ka zaran Jerusalem temple atanga wine no unlock te chu mi tum chuan wine lannan an manga Jerusalem temple atanga no thiang lim ralak sum an lak te mang chuan wine an in ani chumole chutia in ti lim lai chuan kut bung in banga alo ziak zara mene tekel uphar sin chuta tekel ti chu om zia chu bukin i oma itling talo tina ani ZPM te pod an sarkar ma khan research base in kan kaldon engkim kan zir chiang vekto ti in mi pui ma press conference meu na in an puang ani chu kan thian pa in ming a phua research tekel ati research tekel research base mangin te inia itling zo talove tin ZPM sarkar chu ako talol mai ani chu he te phung hi congress party da kan siam ani lo emane party da an siam po ni lo
an mani te phung siam nge mangin research base mangin ZPM ke kan han te ve a kan te tling zo lo PUCA economics subject zirtir tu pulal tham on ral te ten research base in mi pui ngai dan an zir chianga so research base manga mi pui ngai dan an laka chuan he thasari an sarkar chung hian ZPM sarkar en chin sarkari atla vong mai ni an sarkar rei paule an mak mu hi an niam don em mani chu o ti turin social media ti a chuan mu thein a om to ni research base atanga an han zir chian tak chuan he ZPM en chin sarkar hi sarkar kal to zinga mi pui ten an nin ma ber sarkar tian hu chu kan ni sang ni som pariat kum top lama kan tla emene fan lo sarkar sang ni som pak kum tir kum top don theng khan Congress khan MNF be na tur mu mal kan nei lova kan ho tu te du sak na in media chairman kan ni khati lai khan party mi pui cho thona budget te kan zir tluk mai ni activity party activity ata Mizoram budget te kha sang ni som pakwa khat kan zir tluk mai ni MNF kha be na tur mu mal kha solid evidence fin fiana kan la nei thei tat lo ni ma se he en chin sarkar ro hi chu he thasari chu lek hian fin fiana mu mal tak nen chu fin fiana po chu an mani siam nge mangin nat taka ken bor ngamin an om tat to mai ni sutiang din muna ding chuan kum som hi chu aban tlang don lo reng kan thian te zirtir tu te college lecture te Facebook kan thian te social media toy te nan ron comment chan to ZPM vote tu thi na ho te po kha an beng thip mek he zan kal sarkar chi ri taka mi pui te bin suai mek tu sarkar hi kum nga an sarkar ni pon kum ruk an sarkar thei hi arin om lo ani an sarkar zone arin om lo ti na ani che chutiang huna chuan Congress party in malam hun in nei eng ber ti te chu kan thian te zoram politic chik mi thiam te min sil dan ani an mani nge po in min sil lom ZPM nge te po in contract chang lo hawin chutiang chu kan son mek sarkar ani tun la ya lar em mai chu puke sab danga pura kan home minister vana pa hola ZPM worker te ma athu soi kha social media lar em mai ne chu athu soi jing mi chu minister bathara le secretariat tual vele e zon ve kan tumlo ram duya fe chu kan tum Trangrual pola sarkar huda chuan pung masaber tu pu mani tu tho cher na hi ti te war takin soya kutan beng dur mai ma se tu na hian enge zoram mi puiten kan hu mek chei hi ni ZPM en chin sarkar noya pung chak ber chu Minister Bathar le Secretary tual vela
eizon tum ho ni an pung chak rat thak ani an thian ten contract an mu ti an kheve lak lo towa an du ve zel kan president kal chuak ta pulal sot an soi kha mi eat ang an eat ve zel cho wang chuan an party office an zuk om ringot thuan contract an mu thei lo ti an in hriat to wangin minister bathar le secretary tual vela an in pel suo so to ne chu tiang chu tuna kan mu me an pu te thu soi lo dan ang lirin ZPM worker te hi minister bathar le secretary tual vela an phu sup to ni chu male tuna chuan ZPM en chin sarkara kal em mai mi puin an lom em chu tuna an sarkar kalphung le in than ma an in zorna video clip an en khan an han ngai tua chianga an nu ya za em social media thon dar chak ber chu tuna an kalphung tur anga an lo duang sa anga an kal lo zia ti lan na video clip te khani chu tiang chu tuna kan mu mek ani tuta chuan ZPM en sin sarkar thuaya pung chak le em chu tu thlo ni lo pu ma ni lo pung chak em chu an party bi poi mo chin ya an ngai sarkar ho sak na zar zo tura appointment an pe khi a pung chak em ani an soi sel political party sarkar da lo siam to te poina mi pui pai zana wanga an ti that du lo kha ZPM en chin sarkar hian an tia kan thian pa phei chuan ZPM hian an party mi poi mo zong hi MCS le IAS ring pe kan tum moni oti a chan chu joint secretary te chu MCS te hunan lo chel thin ania secretary te po MCS senior te IAS te an ti thin an chel thin post te kha alo nia consultant an ruata secretary ring an pe ya OSD an ruata joint secretary ring an pe ya a lo ang zong chuan sarkara hian tho chuan lo lak lo ngot a thian lo wangin cheng khat te chu hmingin an pe ya ma se an rengina ken tel entitlement tam tak sarkar ho sakna zar zo theina a keng tel that ani an lom em mai heng hi pung chak ani min na point veru tia an ho tu te bia hi an tam hi karing khopa hei hi research base atanga zirchian point sarkar tha siam na tur ruwa man na ni lo appointment party mi te secretary le joint secretary renga minister of state reng te han in pe ka sarkar tha siam thei hian ni lo a tho ngai zo quality tataka tho ngai zo ani pusab dangan khami tuma thu soya chon na tho kani zirtir don lo ngai reng ro ka soi dikang tu tho in sal atlam masaber don atini kha masa na tho in zirtir lovin sarkar chia chun lu lo dan ngot ani hituna hela in zirtir all samsung chuan departmental work santi da in pek mai all lituk mase right to information ek manga sarkar department sang kan lu chilna hian
heng departmental work sa hian GST pelovin chia GST 18% contract na pangaya chuan thok se contractorina GST 18% sarkar achun le tur sarkar sum bom ti ho sa tur kha lovin ses 1% chau an work supervisor te hi an chun lu tu irani chuan ZPM sarkar huaya shaltla em dang chu fin fian na nen thapa he zan kal sarkar laka mi pui thawang ho hiani I hau zelang u thei to pi chu zelang u tin ka party mi pui tele zoram mi pui te ti ta khasadin ka som cheu ni to ne